Kuri iki cyumweru tariki ya 7 Nzeri umwaka wa 2025 ubwo mu Rwanda hamenyekanye inkuru y'incamugongo, aho ari inkuru yabikaga urupfu rwa Lieutenant General Innocent Kabandana. Uyu nguyu akaba yari umwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, ndetse akaba yari afite ibigwi byinshi. Ndetse ubwo hari mu mugoroba wo kwizihiza ubuzima bwa nyakwigendera Lieutenant General Innocent Kabandana, bamwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda bagize ubuhamya batanga, ndetse banavuga ubutwari n'ubupfura ndetse n'ibigwi bya Lieutenant General Innocent Kabandana uherutse kwitaba Imana. Abo mu muryango wa Lieutenant General Kabandana Innocent ndetse n'abo babanye mu gisirikare kuva ku rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi bagaragaje ko yari intwari ku rugamba, atabara ubuzima bwa benshi, ndetse nyuma akomeza kwigisha urukundo mu Banyarwanda. Lieutenant General Kabandana yavutse mu 1968 ndetse yari mu ngabo zarwanye urugamba rwo kubohora igihugu kuva mu 1990 zinahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Umwe mu basirikare bakomeye ndetse akaba no mu bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, uyu nguyu akaba ari General Retired Fred Bingira, yagize icyo avuga ku rupfu ndetse no ku bigwi bya Lieutenant General Innocent Kabandana, ndetse avuga ko yari intwari ikomeye cyane. General Retired Fred Bingira babanye mu gisirikare ubwo yari mu mugoroba wo kwizihiza ubuzima bwa Lieutenant General Kabandana wa 9 Nzeri umwaka wa 2025, yavuze ko abenshi bagiye mu gisirikare bakiri bato, byari umuhango wo gushakira Abanyarwanda amahoro no kuba mu gihugu bose bibonamo. Yibukije ko bamwe bari ku rugamba bapfuye, abandi bagakomereka, abandi bakagira ubumuga bwa burundu, abandi bagakomereka byoroheje gusa, ndetse n'abandi bagakira. Ariko icyo twari tugendereye, baba abatabarutse, baba abakomeretse burundu, baba ibyo byiciro byose navuze haruguru, icyari kigenderewe cyari igihugu kandi cyarabonetse. Ibyo yagombaga gukora mu buto bwe byose yarabikoze. General Retired Fred Ibingira yavuze ko mu myaka 35 yabanye na nyakwigendera Lieutenant General Innocent Kabandana ari umwe mu bantu barashwe kenshi ariko agasimbuka urupfu. Fred Ibingira yagize ati, Kabandana ari mu basirikare barashwe kenshi. Urupfu rero aho rubera imbwa ntabwo rwakabaye rufata Kabandana. Umugaba mukuru w'ingabo ari hano afite ingabo ayoboye, izo ngabo zakabaye zigaba igitero zigahangana n'urupfu ntirutware Innocent Kabandana. Ariko nyine imbwa irakwiba ukayoberwa uko yakwibye. Lieutenant General Kabandana byavuzwe ko yarokotse impfu nyinshi, ndetse Lieutenant General Kabandana bivugwa ko yari umwe mu bantu bagiraga ishyaka ku rugamba, nk'uko byakomeje bisobanurwa na General Retired Fred Bingira. General Retired Fred Bingira yavuze ko ku wa 21 ndetse no ku wa 22 Ukuboza mu 1990 Innocent Kabandana yakomerekeye ahitwa Nkanda, ubu habarizwa mu murenge wa Kiyombe, ndetse ubwo umwanzi yabageragaho hagati ya saa 12 ndetse na saa moya, bari hagati y'imisozi kubera umunaniro n'inzara, bagakanguka umwanzi ari kubarasa. Mu nzira zo guhunga baca muri iyo mikoki, Lieutenant General Innocent Kabandana yarakomeretse bwa mbere ariko ntiyatinda gukira. General Retired Fred Ibingira yagize ati, icyo nenda kubabwira rero ni uko umuntu apfira umunsi we. Uwo munsi Kabandana yagombaga gupfa, kandi abahaguye bari benshi, ariko Kabandana yarakomeretse bisanzwe ahita akira. Yasobanuye ko mu 1991 ingabo za RPA zirasa mu Ruhengeri, Cyanika ndetse na Muremure, hose Lieutenant General Kabandana yaharwanye, ndetse ari umusirikare muto ariko ufite imbaraga nyinshi. Muri Gicurasi mu 1991 umuyobozi w'urugamba yahaye imbunda za machine gun 10 abasirikare bari batoya muri batayo ya Bravo ndetse na Mike, kandi zagombaga gufatwa n'umusirikare ufite imbaraga kandi utagira ubwoba. Fred Bingira yasobanuye ko icyo gihe Kabandana yabaye umwe mu bahawe izo mbunda za machine gun, ndetse akabasha kurwana urugamba. Fred Bingira yavuze ko izo batayo zombi zagombaga kuva mu Birunga zikajya gufunga umuhanda wa Rusumo. Yagize ati, aho niho namenyeye Innocent Kabandana. Tubaha imbunda nimugoroba zipfunyitse mu mashashi zifite amavuta bazisiga, yasabaga ko abazihawe kugira ngo bagende bazoze neza, bazitunganye ibashe gukora akazi neza.
Kabandana yamanukanye iyo mbunda kuko njye nari umuyobozi, abasirikare bandindaga bari aho ngaho bateguye aho ndaba, ndetse amanukira muri abo basirikare. Umwe mu basirikare yaramubajije ati, wowe uraca ahangaha nkande? Afata abasirikare kandi bitwaga ko aribo bakomeye, arabakubita barahahamuka bose bariruka. Umwe mu bari abarinzi ba Ibingira yagiye kumureba amubwira ko hari umusirikare wasaze akabakubita bose. Mu gitondo General Tayadi Ibingira ngo yabajije abasirikare uwaba yakubise abarinzi be, Kabandana ahita abyemera ndetse aravuga ati, bagukunda kuturusha, bagiye kugira ndabakubita. Yahamije ko ipeti rya mbere rya kaporale Kabandana yahise arihererwa aho ngaho. Urugendo rugana muri parike mu burasirazuba wa 18 Gicurasi umwaka w'1991, bataro yari iyobowe na Retired General Ibingira yari imbere, umuyobozi abasaba kuruhuka, bataro ya Bravo yari inyuma ikarinda umutekano. Ariko umwanzi anyura imbere agera ku basinziriye baryamye mu bihuru. Twakuwemo n'amasasu menshi. Mu basirikare batoya barwanye bagatabara bagenzi babo, Kabandana Innocent yari arimo. Uko yagasohotse mu gihuru n'amashini ganiye, yatangiye kurasa umwanzi nta muyoboye, nta n'umubwiye ngo ukora ibi ngibi. Kubera iyo mbunda yabaga ifite imbaraga nyinshi, bituma abenshi basohoka mu bihuru, turisuganya turasa umwanzi. Ndibuka kuko iyo tariki nibwo General Musemakweli yarashwe ndetse n'abandi benshi bararaswa. Umwanzi yari ahafite ingabo 900 zari zihanganye na bato y'abantu 200 gusa, ndetse badafite ibikoresho, ndetse bahangana nabo ngabo ba leta ndetse babasha kubatsinda. Ku 21 Gicurasi General Tayadi Ibingira yakomeretse ndetse ajya kuvurizwa hanze, asubira ku rugamba nyuma y'umwaka n'igice, yongera kubana na Kabandana muri batayimu. Icyo gihe Kabandana yayungirije ushinzwe ibikorwa bya politike mu mutwe w'ingabo babarezwagamo, akabifatanya no kurwana urugamba. Mu gukomeza gusobanura ibi ngibi, General Ibingira yagize ati, mu 1994 mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, Kabandana turi kumwe guhera mu Mutara kugeza i Butare. Ni umwe mu bantu bajya baboneka kuri izi mbuga nkoranyambaga, Karubanda ateruye umwana w'uruhinja warokotse mu bantu biciwe muri paruwasi. General Ibingira yavuze ko Kabandana yarokotse urupfu rurokorwa na bake, cyane cyane mu gisirikare, kuko mu 1994 bageze ku Ruhuha mu Bugesera, yerekeje ahari General Mubaraka Muganga ajyanye n'imodoka ya Daihatsu, agarukana n'abantu babarirwa kuri 12 muri iyo modoka, ndetse abo ngabo 12 bari barokotse. Mu muhanda Nemba Nyanza wari utezemo mine nyinshi ahantu hose, ndetse bigaragara ko abantu babiteguye, bagaruka imodoka yaturikanye na mine, abantu bose bari kumwe uko ari 12 yari arokoye bose barapfa, gusa we ashya wese ariko ntiyapfa. General Ibingira yagize ati, izi ntambara zose Kabandana yarazirwanye, abaho ejo bundi ajya kurwana ibyihebe mu mahanga gutangayo umutekano ntiyapfa, ariko araza yicwa n'indwara. Yashimangiye ko Kabandana atazazima kuko asize abana, ndetse akaba asize n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, by'umwihariko akaba asize n'igihugu yarwaniriye akagishyira ku murongo. Ibingira yagize ati, yanumva bamwe mu nterahamwe bavuga ko bazabona ijuru. Niba ijuru rizakira ziriya nterahamwe, twebwe nitwe tuzaba aba mbere kwakirwa n'ijuru. Nta kuntu ijuru ryabaho ngo ntiryakire Kabandana watanze ubuto bwe, agatanga imbaraga ze, agakora adakorera umushahara, adakorera ibyubahiro, ahubwo akorera abanyarwanda. Uwo muntu ukorera ibyo byose imyaka isaga 4 yamaze ku rugamba nta mushahara, kandi abakozi b'Imana iyo bashinze insengero bashinga urusengero mu gitondo bagatangira gutura, kuko iyo badatuye iyo terero rirasenyuka ritamaze kabiri. Ariko we yamaze imyaka 4 adahembwa, abamwitorero ridahemba ariko rihemba ukuri, ubuzima ndetse n'ubugingo. General Ibingira yagize ati, muzi ko hari bagenzi bacu batatiriye iki gihango bakagira inda nini, ariko ibihembo babonye barabizi, ntibazapfa babonye iki cyubahiro na rimwe. Uretse General Tayadi Ibingira kandi, Lieutenant Colonel Tayadi Naramabuye akaba na murumuna wa Lieutenant General Innocent Kabandana yashimiye ubuyobozi bw'igihugu bwakoze ibishoboka byose ngo buvuze murumuna we, uwo ngo akaba ari Lieutenant General Kabandana. Yagize ati, twabanye mu byiciro byinshi cyane, twabanye mu byiciro byo kwitegura gutabarira iki gihugu, tubana mu rugamba rwo kugitabarira,
na nyuma yaho turabana mu majyepfo, aho yari ashinzwe kugira inama urubyiruko n'abandi bose bitegura gukorera iki gihugu. Icyo gihe abayobozi b'ingabo bo barabyibuka, bafashe icyemezo ko bamwe mu ngabo bajya gukomeza amashuri muri kaminuza y'u Rwanda n'ahandi. Lieutenant Colonel Retired Naramabuye wigaga muri kaminuza y'u Rwanda yafatanyije na Lieutenant General Kabandana Innocent kugira inama urubyiruko no guhumuriza bari bafite ubwoba bwo kuryozwa uruhare rwa bene wabo bakoze muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yahamije ko Lieutenant General Innocent Kabandana yagendeye ku mbaraga zitandukanye zirimo iza roho ndetse n'iz'ubwenge kugira ngo abashe kugera aho yageze. Yagize ati, utekereze izo mbaraga igihugu cyacu, kuko abayobozi nibo babaga bamutumye kujya kwigisha urukundo abantu bakoreye ubwicanyi abandi. Anamwibukira ku yandi masomo twafatanyaga guha urubyiruko rwari rucitse ku icumu rwigaga muri kaminuza. Ntabwo nzi imbaraga aho zavaga, ariko ngarutse ku byo twahoze tuganira nk'umuryango, umuntu agizwe n'imbaraga z'ubwoko butatu. Hari imbaraga za roho, imbaraga z'ubwenge n'imbaraga z'umubiri. Ibindi byose byubakwa biturutse kuri ubwo bwoko butatu bw'imbaraga. Nizo zubaka ibikorwa byose umuntu akora. Zari zubakiye ku rukundo nk'uko bakuru bacu batahwemaga kubidukangurira, batubwira ko urukundo ariyo ntwaro ya mbere tugomba gukoresha nubwo tutarabona izindi ntwaro zinyuranye. Rurakora bivuze ko bazahora babisubiramo. Urukundo ni intwaro itaneshwa. Yashimangiye ko Lieutenant General Kabandana nawe yakoresheje iyo ntwaro y'urukundo yubaka urubyiruko. Mu ngero nke nabahaye n'izindi nyinshi agera ku ntego, abera urugero abantu benshi, kandi ntabwo dushidikanya ko Imana yamwicaje hafi yayo. Ntabwo ari amarangamutima, ahubwo ibikorwa bye birivugira. Naramabuye yasabye urubyiruko gutera ikirenge mu cya Lieutenant General Kabandana waranzwe n'urukundo, kwitanga ndetse n'ibindi byinshi, abikorera igihugu ndetse n'abantu.